Syukur nakaslem jong unong san hima. Kasenjuk kinongnya ataksi hasor bat hakapsor. Kila perta nakasur kabaklan imslem ba arden hakapor bakilit ban aimen sim yu ba arden miller basayomot haba usyong syak tengan ha additional secretariat kabalalong minta kasngi ka arpusan terik ujemang. Hagani kasenjuk kinongnya ataksi kidon hadu laipo artli ki association bat kin sapenlong ka jingsange kamai ban wana ajing kershan biang lada ka sorkar kam sengam ya ka jingsha tengan uba arden. Long live Barden! Long live Barden! Long live Barden! Islam! Barden! Islam! Barden! Islam! Barden! Kamsine bani bokan. Kamsine bani bokan. Bora. Bora. Lawai pun tidak Bangsan ini jam Nga ngadi kumpul bisnis keti jong kasenjuk pinonya akan sistor bat kapot nyewan ni banyak kesan yang bagan bayang kanong rim kepadai apakah beling nyewan kesan ini nama ngiron ikon dikti bang habat dari school bakadi kalawai tiba adan yang ni lam tak ada social policy bakadi kalawai ke jong ikon dikti ke jongi di play school ini ikon dakaram bangin ngindu ha di play yang ikon jongi ke school dakaram ba balai nila ban kamay stop kamay mentas niru datang lah mentah bangiman berkesan di Barden. Pacudan UMLE banong nalor bangan IAP katin. Nalor bangan IAP ke skim ke fair nalor banai surak. Bangan sinaru ki an. Iba manu omla penting kot tempan. Dia kata beri ko jongi. Datang di Barden ni maroi bayang hak tak kanurip. Ban keturu ki UMLE kasih ki jongi. Iba kinuan berslok hilang bali Barden. Nama iyang lawan tak kalawai dari berkecai benriu. Coba pi wan nak ai kesang isu itu ini. Kesang jadi kita mengerti di kesenjuk kita menjadi taksi sorbat kapsan. Makanya kita lihat artli ke lokal taksi Asia. Kayak kita kira lokal taksi Asia. Live artli ini dan ngamlang aja. Live artli dan ngamlang aja pertanyaan ini ber. Oh lah buat pibat kumi ai. Yang apa bisa sekali. Tapi itu yang ini piwan hangnya. Banwan ai mesin Barden. Oh nyon ini kena bang ai mesin Barden. Bat kemaar kalau mengiwan ban ai ke kerjaan itu di isu Barden keren. Pak sarkar kan review ya kan reservation policy. Ini kum kita bar bun kita bar jongi kita taksi bar jongi. Ilanang la start. Bun kita na start for mentang. Dari bun kita punya taksi. Boleh. Di baka feel kan reservation policy. Kakak dikata ka bakra. Iwan hangin man gidan kajing sokya bar kajing kli na banda kalaway jo kajak riu. Bar kalaway jo ki kun kiti jongi. Ban na pateng ka banwan. Ini kini dikata ka bakra kuni ay kajak syan. Kini ka issue ko yaran niya. Yang kan berbis kan. Oh, nomor kebahan nomor PP. Di sini ketum kakun, lai ti ha kita ki legislator ki pangilapa. Kita ki akin le akon kam, mak kajing tentu ka jonga kalong galit pe syakil life ko ingot ke mene kasi jongi. Ti klan no shoy to political party ki jongti,
kelet no shwai ke syuki jong bi pet shwai ka daw ba jong jat riu ti kata tang kata ke ba tentu Kiwan hang ne tang ban lej no la jang kamai ne em nginum kamai shu bila ada pesannya kamai mende aku tu bir bin saya shwai kamai ke sini nya prano pi wan kano beji hang ne pi wan nadu sau buji na lu kumbakan umur di kit kot pi wan hang ne aku anak tang lagu artlik taxation ji bu arar ko na lagu wan mi tentang apa ini masih sepakat tam jantan ki asion ki bampar esok pi hang ne ba meni kesan ba kidan no DKI pat ka kertu jo pi gitu asion bampat wan kani kejikan tu ke jong aro kalau tak kiwi ke association kindat kible sik bam dan ke satri ke jongi simlang ini kesenjam ko ngi sim kejikan telilang kejikan trelang kan ora ke bor di menta pi ong apil sange kamai tela da ka sarkar ni kam sngap ni jadi undang ni strike undang ni sama hoy kan menteraksi kan ngi ka sarkar kam pat ajubab ye halo ka jingi ki dichat kan ba dan pi ko kinangnya taksi pinang le kumno nang ni sikman ba dan ni nang teng ni kin ngin salum meng ngin sapet akin si bon CCRC nara ka sarkar kamle ye ngin salum CC biang jong sejuk ke jongi dengan kumbang laparan kat ida ka isi ke jongi ngin le ka kam ngin sim dak ka sinjam pen bor ka sarkar bahkan pen urlong ni ke jengdawa juga arden mahadu menta kidon ki samsung percaya ki biasa ulang bagne ke sarkar ki perkara ni ai gaji kertu jong pi pat ki ni ki perkara perti ki ba bahkan di mana live ni ke meli jadi dan gondok yang persyaru bahkan itu sur di kalau khantam ki bosong ha kan yang secak ki ban penbor ya sarkar ya ni ada keseng NP ini tadi NP di Lampung tau dimba bor scam ora kita rai scam di ora kita rai ki persyaru dimba tempat siu dimba wat nyu slag happen happen dari kata